Kubalaleli labalaleli mina ngingisisi wa Esther Mathenja. Esther Mathenja ngisesi lomncane nginamba 3 kuma kwami. Sesi lana beka sendleleni lebuya emsebentini ngo7 wathi uyafika endzaweni lapha eMsholozi labawela khona baya emakhaya. Wathola kusimandi makhulu kakhulu. Bazama kusho ukuthi asimeni washo ukuthi mina ngikhona ekulinza kakhulu ngizozama ukuthi ngwele ngoba nginemntwana lomncane nemntwana lomncane lokhubatekile khona lapha zanga sakhona kuwena manje amthathe bekungiye ibreadwinner la ekhaya kubantwana bakhe ngoba indodza yakhe ishajwe stroke ayisebenzi njengoba nibona vele la ekhaya simo siso kubi kakhulu shame kakhulu naye bekayozamela abantwana ukuthi akhona ukubabhadalela school fees abathengele uniform kube khona nesinkwa etafuleni so azange safika kodwa konke lokho kulungile sinikela kusimakazi umsebenzi wasesi uhamba kahle kakhulu so far bayafika amakhansela prima bobani ngithi hlalo tabo letihlukahlukene bayeta la ekhaya balethile kudla nesafari funeral nayo iyaphithitela kakhulu shame iyasinceda ukuthi into singcwabela sisi ngoba bekede masingcwabisana so ngaloko sisi siyabonga nemphakathi wonke waseMsholozi nabo makhelwane nabo bakhona bayasita kakhulu kulesimo lesivelile la ekhaya kaMukulu.